وقتی که من در توی خودم تلفن کردم و دعوتشون کردم، از من مبلغ طلب کردم. از بعضی دوستان کرنمکی که نان و نمکت رو میخورد و در نمکدانت توف میکند، این نفرانی که به شما این آوازه رو گفتن دشمنان من هستند. از اول دلم بسیار میسوخت، عین زمان دلم نه به یگان سراینده نه به یگان بلاگر میسوزه. تو با ما چی کردی؟ برنامه های تو معنی نداشت. عین زمان برنامه تهیه نمیکنم، همین پاسخ فکر میکنم کفایه است. از همین سبب شما از یوتیوب دور شدید. در شرکت ما باز یک سکیتکای خود را اعلان میکنم، میتونه با ما روان کنیم ویدیو را، ما به شما سکیتکا میکنیم و اینچین برای خنی که واسه پلین پس تاتید مردونگی را وقت کردن، مهلت هم خوبگی را زیاد کردم، برادرایی که در شهر خوبشون میمیزن میساخشون قبیده نمیتونن، برای هم هسته و اینچین منطلیم برای روماتیسم، بوون درد، شامپون استرس و شامپون برای پیشگیری از سفید چای موی سر هسته، ویاگرا هسته برای دلگیرش، مهلت هم خوبگی را زیاد کردن و اینچین برادر جان برای خراب شوی چورنتمین الهدایا نرک و دوغوری یا گم کردن، خدا بلند کردن آدمای کلانسال و خردسال داشته پروتئین گینر ها میتونید همه توارا از شرکت ما دسترس کنید. من یک سلامی گرم می‌سپارم یکایی که شما تماشابینی همیشه فعالی کانال مهرپرو. اینک با فرصت مناسب باز دیده و دیدار رسیدیم. مهمان نشر برنامه استوریز یک تن ایجادکار ژورنالیست. سلامت باشید رستم جان. سرآخر تشکر میگم به شما که مرا در برنامه خود دعوت کردید و درود خود را به همه مخلصان و هواداران برنامه پرتماشابین شما میرسونم. تشکر. با منبر استوریز یعنی به برنامه استوریز آنها مهمان میشوند که هرچی در دلشون هست و طریق سوالهای ما از همون چی میگم از رگ و پوست استخوان آنها کشیده میبریم. شما آماده اید که به هر یک سوالی ما جواب دهید؟ من به شما کفالت میدم که به همه سوالهای شما دقیق پاسخ میگم بدون دروغ. اگر سوالها کمی هم سخت باشد نمیرنجید؟ بگذار من نمیرنجم. تشکر. و ما چون که من بسیار هنرمندا رو سوالای سخت میتونم در کانال ما اگر تماشا کرده باشن. بله. از همین خاطر من آماده‌ام که با دلخواه سوال شما پاسخ گفته باشم. دوستان نزدیکتان میگویند که عبدالرحمن سال از 12 ماه شعر مینویسد، آهنگ ایجاد میکند ولی خریدار ندارد. راست است؟ این انیخترش که من دوست جانی ندارم. این نفرانی که به شما این آوازه رو گفتن دشمنان من هستند. باور میکنید عین زمان در تلفنم من 7 درخواستی هست که پولش رو الکی گرفته خورده تمام کردم و آهنگ و شعرش هنوز آماده نشده است. یعنی که شعرهای من، آهنگای من نمیگویم که آهنگسازی کسبی و پروفشنالی هستم، ولی به هر صورت با هنرمندان همکاری دارم که ترانه‌های من پسند آنهاست، یعنی مخلصان خوب قبول کردن. از اول دلم بسیار میسوخت، عین زمان دلم نه به یگان سراینده نه به یگان بلاگر میسوزه. مبلغ پرداخت کند شعر، آهنگ، برنامه پیشنهاد میکنم، نکند رایگان دیگر بس. از همین سبب شما چون که در روزهای پستی من در کنار خود دوستان خود را ندیدم، برعکس به من نفران بیگانه در پهلویم بودن، به من کمک کردن و اون دوستانی که 10 ساله ها باز به آنها رایگان خدمت رسانی کردم، اون هنرمندان، اون بلاگرها، اون هم سینفون و هم کورسان و رفیقانی که دوستشون میخوندم در روز سختی و پستی در بر من نبودن. از همین خاطر دنیا رو شناختم. کسی که میآید البته که با مبلغ، یعنی که قدر و قیمت خود رو امروز نشون میده. ما هم زندگی داریم. با قول نیچه نیست. بله. تشکر. سوال دیگر چنین است. از همین سبب شما از یوتیوب دور شدید؟ میگن که رستم جان در کارگاهی که قدر کار رو نمیدانند، هر که از کار دست کشد کاردان تر است. بله. من فکر میکنم که این پاسخ من به همون نفری که ذکی است میفهمد، خودش الکی درک کرد که من دوام 2 سال در کانال تاجیکان گروپ مهنت و زحمت کشیدم، عین زمان برنامه تهیه نمیکنم، همین پاسخ فکر میکنم کفایه است. تشکر. شما این گپ را گفتید و به فکر فرو رفتم، زیرا همین گفته شما با همین من هم داخل دارد و زمان همین حادثه به من رخ داده بود. در جایی که قدر کارگر رو نمیدونن اونجا رو ترک می خوبتر است. بله. اگر یک در برایت بسته باشد 100 در دیگر کشیده. انسان دروغگو رو میبخشم، انسانی که در روز پستی بگذار دست مرا هم نگیرد میبخشم، ولی
нафаре ки ба ман тухмат мезанаду ва ба қадри меҳнату заҳмати ман намерасад, ман ин инсонро бахшида наметавонам. ҳолате буд ки аз ҷониби ҳамон намояндаҳо гуфта бошанд ки ту чӣ хизмат кардӣ, чӣ кор кардӣ? бале, вақте ки дар як коргоҳ, дар як канал, дар як соҳа муддати тӯлонӣ кору заҳмат мекашӣ, шабонарӯзӣ хоб намекунӣ, ситораҳои машҳури дунёро мебиёрӣ, азоб мекашӣ, аз пушти анамин барномаҳо дар назари халқ бо саволҳои вазнин шум мешавӣ, туро бад мебинанду дар охир омада мегӯянд ки ту ба мо чӣ кардӣ, барномаҳои ту маънӣ надошт, канали маро то обод накардӣ, гуфта ҳамин гуна суханҳо ба шахсан барои ман ба мисле ки ба қалби ман бо шамшер мезананд. аз ҳамин хотир ният дорам ки рӯзҳои наздик мухлисони канали Тоҷикон Груп ҳаматон подписатсия кунед, канали Абдураҳмони Акимзод биёен, барномаҳои беҳтаринро аз канали ман тамошо мекунед, ҳаловат мебаред. ин пишаки сиёҳ аз байни шумо чӣ хел гузашт? пишакҳо бисёр ҳастанд. медонед Рустам, он қадар ман заҳмат мекашидам дар ҳамин барномаҳо, мухлисон шоҳид ҳастанд ки аз пушти барномаҳо ҳатто маро чапотиам заданд, ҳақоратам карданд, ҷанг ҳам шудем, дар назари мардум шумру сиёҳ шудем. ҳама ин ба хотири пешрафти барнома, пешрафти канал буд, аммо моро дар охир дарк накарданд. мегӯянд ки бо одами бесавод кор кардан хеле душвор аст. ташаккур. ва имрӯз то имрӯз аниқтараш муносибати шумо бо яке аз онҳо сард гашт ва сабаб чӣ буд ки шумо ҷанҷол кардед? бо бисёре гӯед. бо бисёре аз бале. чаро аз рӯи чӣ мегӯянд нутқӣ ҳарф занӣ ё ин ки суханатонро рад мекарданд? замоне ки дар рӯзнома фаъолият мекардам, шумо шоҳид будед, албатта чӣ қадар ҳунармандон пеши мо меомаданд. Ба дари мо вақт меомаданд. ютуб набуд, инстаграм, ютуб буду сарфам намерафтанд, бале инстаграму тикток чиз намедонистанд, ҳатто ба мо маблағ пешниҳод мекарданд, бо рӯи мо месӯх ҳамшарӣ гуфтан намегирифтем, ройгон интервюи онҳоро гирифта нашр мекардем, баннерҳои консертии онҳоро реклама мекардем, консертҳо баргузор бале мухлисонро ҳатто аз ҳисоби худ мебурдем ки билет харидорӣ кунед. вале чун аз рӯзнома корро тамом кардем, омадем ба системаи ютуб гузаштем, бисёр ҳунармандоне ки дар вақташ мо ба онҳо хизмат кардем, имрӯз аз мо гӯё ки рӯ гардоданд ва ҳолатҳое мешавад ки ҳатто саломи дуруст намекунанд ё мегӯянд мо туро намешиносем, ё ту кадом Абдураҳмон ё кадом Рустам ҳастӣ. ана ҳамин суханҳо моро бисёр рӯафтода мекунад, вале ман фикр мекунам ки инсон бояд ки ҳамеша кӯшиш кунад ки барои худаш заҳмат кашад. то имрӯз барои дигарон кардем, минбаъд бояд барои худ кунем. инсон бояд ки мани худро дошта бошад, яъне аз ҳавову ҳаваси як нафари дигар фахру ифтихор накунад. нафароне ки шумо дастгирӣ кардед ва дар минбарҳои газетаҳо аксашонро гузошта ба қавли онҳоро рекламаи бепул додед, имрӯз шумо агар дар роҳ бо онҳо вохӯред дучор оед, салом мекунанд? баъзеҳо салом мекунанд, баъзеҳо эҳтиром мекунанд, баъзеҳоро ба ягон тӯи маърака даъват кунем меоянд, вале баъзеҳошон намеоянд. ман инҷо номашонро намегирам, ҳамин барномаро тамошо мекунанд, бисёртар бонувон дахл дорад, онҳо худашон дарк мекунанд ки киҳо ҳастанд. чунки ман ба телефониам бо онҳо суҳбат доштам ва чанд ҳунарманде буд ки дар вақташ мегуфтанд ки акаи Абдураҳмон, мо намедонем ин хизматҳои шуморо чӣ гуна бармегардонем. вақте ки ман дар тӯи худам телефон кардаму даъваташон кардам, аз ман маблағ талаб кардам, ҳам маблағи роҳкиро, ҳам маблағи навозанда, ҳам барои салону дигар он ваъдаҳое ки додам вафо накардам. минбаъд мегӯянд ки ҳар як мастӣ боз пастӣ дорад, имрӯз машҳур ҳастанд, фардо боз аз муд мераванд, ба ҷои онҳо дигарон меоянд. боз рӯзе мешавад ки ба мо эҳтиёҷ пайдо мекунанд, мо ҳам баъд мисли ҳамоно маблағ талаб мекунем. дар канали Тоҷикон Груп барномаҳо таҳия мекардем, ҳар ҳафта ба ман як зан медоданд, манижаро медоданд, гулдонаро медоданд, фотимаро медоданд, шукронаро, муҳайёро, ҳар ҳунармандро ҳар ҳафта иваз мекарданд. замоне ки оиладор набудам он қадар парво надоштам ва баъд аз оне ки оиладор шудам аллакай рашк пайдо мешавад, чунки мегӯянд рашк ин намаки зиндагӣ аст, бе рашк муҳаббату дӯстдорӣ вуҷуд дошта наметавонад. вале бовар мекунед бо ҳамин ҳунармандоне ки номбар кардам, ман бо ягон таъзинҳо ягон робитаи ошуқона надоштам.
фақат мардуми мо як одат дорад ки ҳамин рӯз маро агар бо як ҳунарманд бинад паго овоза мекунад ки абдураҳмонро бо фалон ҳунарманд дидам, абдураҳмон фалониро зани дуюм гирифтааст. Бисёр овозаҳо атрофи Гулдона Боно буд ки Гулдона зани дуюми Абдураҳмон аст, вале ӯ барои ман мисли як апа, мисли як ҳамкор аз баъзе дӯстони курнамаке ки нону намакатро мехӯраду дар намакдонат туф мекунад, баъзе ҳамин ҳунармандони Боно хуб аст. Гулдона мисли ҳамин дӯстони ки дар пастиву баландӣ дар барат аст. зиндагиятон бо янга хуб аст? Хуб аст, шукрунаи Худо. мефаҳманд мақсад ҳар ҳолате ки дар тариқи ютуб мебинанд ё ки аксҳое ки бо духтарҳо мебинанд? ҳолатҳое мешавад ки мефаҳманд, ҳолатҳое мешавад ки анамун аксҳоро аз телефони ман пурраву далид мекунанд, кур мекунанд, вале медонанд ки ман санъаткор ҳастам. пеш аз оне ки бо ман издивоҷ карданд медонистанд ки ман кӣ ҳастам. ман ба ӯ таъкид карда будам ки ман санъаткор ҳастам, вале ба ман бовар доранд ки хиёнат намекунам. ташаккур. ва мегузарем ба як саволе ки мехоҳам посухи ҷиддӣ дошта бошад. чӣ дар аввал буд, чӣ дар байн буд, чӣ дар охир буд, ҳар саволе ки медодам мегаштеду тоб медодеду, дар охир бо як нафрат, бо як хусумат онро ответ медодед, яъне ки посух медодед. мегуфтед ки кушода ҳамин саволро мехоҳам кушода возеҳ ба мардум бирасонед ки шумо аз чӣ менолед ва аз кӣ хусумат дидаед ва аз кӣ нафрат дидаед ки ин қадар бо як нангу бо як номус мехоҳед онро ҳарф занед. пурратар мехоҳам ошкортар баён кунед. ман аслан инҷо номи нафареро гирифтан намехоҳам. дили шуморо дар зиндагӣ ранҷонданд ё ки дар роҳи санъат ранҷонданд? бисёр буданд, блогерон, ҳунармандон, шикастан мехостанд? рӯзноманигорон. ман фикр мекунам ки паша як ҳашароти аз ҳама кӯчаки ки барои касе он ҷолиб нест, душман дорад. ҳоло он ки мо дар чандин соҳа кору фаъолият мекунем, нафарон моро мешиносанд, эҳтиром мекунанд, ман ҳаминро фаҳмидам ки чӣ қадаре ки як нафарро зиёдтар мешиносанд, машҳур шудан мегирад, ҳамон қадар душманонаш зиёд мешавад. мегӯянд себро аз дохили худаш кур мехӯрад. душманони мо низ аз ҳамин гирду атрофи худам аст. чандин бор санҷидам, ҳатто дар эфирҳо нафароне ҳастанд ки хайп бо сайтҳои ё номҳои махфӣ фейкивӣ медароянд ва муайян кардем ки ино ҳамун аз атрофиёни худамон ҳастанд. ман инҷо номашонро намегирам, худашон медонанд ки онҳо киҳо ҳастанд, вале моро шикастан хеле душвор аст, чунки мо дар зиндагӣ бисёр пастиву баландиву шебу фарозро дидем. махсусан шикастани рӯзноманигор аз ҷониби баъзе овозхончаҳо, блогерчаҳо кори осон нест, чунки мо ин миллатро дӯст медорем, ин давлатро дӯст медорем. ба хотири рушди фарҳанг, санъат, маорифи ҳамин миллату ҳамин давлат хизмат мекунем. ташаккур. ва ин буд барномаи Историярез. дар барномаи мо буданд меҳмон Абдураҳмон Ҳакимзода. агар гуфтание доред ё ки саволе ки аз ҷони мо нашуд, метавонед ба тамошобини мо худ саволро диҳеду ҷавобашро ҳам гӯед. гуфтаниое ки дар дил дорам, агар 5 барнома агар таҳия кунед тамом намешавад. бале, ба ҳама мухлисон гуфтанӣ ҳастам ки бо дӯстони худ содиқ бимонед, оилаи худро дӯст доред, ба наздикон хиёнат накунед, дар коратон, дар фаъолиятатон муваффақиятҳои навро орзумандам. худоҳофиз. ташаккур.